لسوریه ریخستنا تندرو حیات تحریر الشام هتشم جروجا 12 جود ماه 2022 ون در باسی حریم افرینی بوم. او گروپا فیلقا سیم کلگل ترکیه خودی پیوندین باشم نشار کرکو بر به عزازی و بکشنم. هتشجی نوچه جندرسی باجار افرینی نوچه شرع و گندین وان کنترل کرن. اونها بری خدای عزازا دبن کنترل ترکیه و ارتش سوریه آزاد دایم. گلو سدم چبوکو هتشه یا باندوره که مزن لعدلی بهیم جنش کوابر خدا افرینی او دوریندن. لگوری پسپورین ترکیه هتشی آلوزیا دنابر هیزین ترکیه پشتوانی وان دکم وکا فرسنده که بکارتینم دا کو باندورا خود زیده بکم. لید باش پرده yandı مجارین هنم. HTŞ'nin yeni bir saha genişletmesi. HTŞ jiber aloziyên navbera hêzên ku Tirkiye piştewaniya wan dike dixwaze bandora xwe zêde bike. Lê ew hewl dê li qadê pêşiya şerekî nû veke. Jiber ku li ber destê Tirkiye plana operasyona bo ser Rojavayê Kurdistanê amade ye û ew hewla HTŞ jî bo operasyona xwe weke sedemekê dê nîşan bide. Ji ber vê çendê jî heta niha çavê xwe ji pêşveçûna HTŞ girtiye. ببوشنا پسپوری انستیتویا لکولین استراتژیک گرای آلپارجی او حولین هتشی بچند مجاران و گریداییم. او ترکیه جه هتشی bu armanca xu bekartinem. Bölgede uygulanacak politikaların dema emberê xwe didine polîtîkayên li qadê li Efrînê hêzên ku ji nêzîkbûna Enqere û Şamê aciz bûne hene. Tirkiye ji bo ku çavê wan rêxistinan bitirsîne destûr da ku HTŞ berê xwe bide Efrînê. Her wiha Tirkiye avakirina devereka tampon bo penaberan û başkirina peywendiyên li gel rejîma Esad da jî hêzên muxalîf êdî wek barû rêgir dibîne û dixwaze xwe ji wan rizgar bike. Li qadê dê rewş ber bi aloziyên mezin ve biçe. Heta niha Rûsyayê bi operasyonên esmaniyên li ser Efrîn û Ezezê, Amerîkayê jî bi daxuyaniyên nivîskî bersova ketina HTŞ li Efrînê daye. Pisporên Tirkiye jî amaje pê dikin ku her çi qas Tirkiye navbera van rêxistinên tundrev de navbenkariya agirbestekê kiribe jî di paşperdeyan de dixwaze ku ev şer berdewam bikin û demeke nêzik de xwe ji van rêxistinan rizgar bikin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.